मग मसाई तो मैंने एंजॉय खाई चले अरे वाह अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आपका फोटो बुझा तो कैमरा मैन फोटो बुझा ने पूरा एक्साइटेड मजा चौथा ने हमको पोस्ट रही तो पूरा मार के mana ne masana ne mana de arangnya masana ha arangnya masana kan যত ফটো বুলাই তোমায় যত না ফটো কেমন ফটো বুঝা চলে ফটো রাখতে তো কানে হ্যাঁ जों ताबक टेकासो लोकेसन थां दङ बरंखौ बेसां थां दङ नहलिया बाइक बनावा थांफाखानाय बरं फैनाय लोकेसन चेन्ज खालाय दङ दा फटो बुझा लायो so guys bro ye tamnai bini video no unsubscribe khai de tamni kani subscribe khong chang one wa ke ana jealous not jealous to kha not jealous bala ani subscribe bai bari to hable ma hai bazala subscribe kai bini subscribe kom ekdom tamnai ani already Jepro bini you Jepro 1k ka ani apro only 600 above 600 rahata mane boni se subscribe bari to one sai boni se mana dai mana ani la kasam mana kisa kasang ha anu subscribe tole bari ja ani kasam le ke bole tabu khlo dura si basi man subscribe se bang to ha morasa no ya po ke ba dia da bisu full gera dia bisa le dia bisu guys kan dia bisu full man tapu dara 600 belo sito ta body bra body side to one side ni subscribe tes bare dak to bisa khaya no bisa khaya so no pro tuk mana guys kan proof punya kan proof dia yes kai to hai body proof nani proof angui body se bela subscribe bare to proof to mulai di proof ana tes bare nang to hatamla ani bele 1 year 1 is life ka ante se kero ka nang man to se kero ka Kena ani video no jale daji support kadi, oke daji ni kekar sih, belanya kekar kaza kena musuh ani YouTube channel no. मेरी गड्डी बर ओके फोटो शूट खाई चले अब दादी आंख बेचते हो इनमें ज्यादा कवर नहीं आते हैं मैं मौको माय नेम इज राहुल मौको मैं फोटो शूट हेबेन करे आते जितना बाय बाय फोटो शूट हेबेन जत सीट चलाय चले आसो जेन कथा का चलाय बहुत मस्ती जो ऐसा कमेंट है चाहिए यहाँ का पूरा बड़ा हॉल होता है भाई गाड़ी रहा यहाँ का चीज़ कॉलेज मगर मसाई तो मैंने एंजॉय खाई चले अरे वाह नहीं आते ये अब कैमरा मैन कैमरा वीडियो सकता हूँ पूरा वीडियो पूरा अच्छा ओके चाहिए मैं ये बोल रही सब्सक्राइबर खाना नहीं मुझे सेंड करो चलो एक गाना शूट कर लेते हो अबे ऐसे ही लेके तो तब सिनेमैटिक वीडियो खाई तो नहीं जब वीडियो ऐसा दादी ए बेटो sudah ke faedo ndo ऐसा पास देखते हो गया वीडियो शूट खाई ले बाय बने स्लो मोशन नहीं है हिंग माने खाई तो ले बताओ हिंग खाई तो एक्शन आहा स्लो मोशन कहाँ पे जाओगे कौन सा लोकेशन में फोटो खींचेंगे कौन सा लोकेशन में फोटो खींचने जाएगा उधर उधर उधर
ए खींचा 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 हाय 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 अभी आते हैं क्या पूरा फोटो बुलाया नहीं माने पूरा वेडिंग là giang lai rồi xuống bên là hai đại tổng thống bên ha hai lần ca xuống bên chỉ cứ Mà đi, nó đi à bảo đâu con. rồi bé rồi con là có được पूरा lighting rồi bên ha là foto bulai giang này foto bulai nó tàu bulai giang yang lighting rồi con này trong nó có tadi gue cepra tar cho ha cái tên này khi nào tao có được này product này ở jaga ini college bisa gua cái video ta sanai tadi lúc này bút này sanai cho cái này sanai thống cho ta bóc họ được này product sinh ra xin cái sao trap pura này cho có này cho nên có được số khen thằng là jack thì tao ya ở cái cái location thằng tụi này là gì bút này cho tao lúc pura cái xác cái khang lúc bay vậy cái chúng ta một location thang tổ photo bút này bạn ơi cái video chúng ta này cho nên thang này gì cái này chúng ta xem này là thang này ăn cái cái phần này cái mana horror này cho nó này lighting ba có mấy cái này trong này đấy cho nên khai तो मैं रखा है फोटो शूट के फोटो शूट कैमरा मैन मुनि कठक तो वाओ वाओ क्या सीन है रे वाओ 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 जबरदस्त सीन लाइक लाइक तो हम जो तो फेमस तो पूरा लाइक लाइक हम तो भाई के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।